Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Madamati meeting dagiti tanod dita plaza, di magasak B8. Anya ti pagmimitingan da kay? Ay kada ito'y manin apa nagraira dagiti agtatakaw dito'y barangay tayaw. Itadala nga nadlaw. Nagbayagin da ita problema. Kuna ni Kwaraw, ano makitinulong dagiti bumarangay, nalaklaka a masulbar ti problema. Idi pa yakayat ko at tumulong hanggang sandak matapampansinay. Anya nga'y kumama nga minti may tulong mau. Nita, may isa ka mga 1 pa nagtalag na kanya ka. Uray kas tuya laang tuyang. Adaw, ti may tulong ka dito barangay Kabildatan. Kada kayaw nga kabaranggayan. Asino kada kayaw tinakasagana at tumulaw dito'y barangay tayaw? Sana siya. Sana siya. Siyakon ko araw. Teramida. Nakasagana ka tumulong. Awan ka di sa balain. Siyak nga raw. Agbulbulontaryo lang arudan. Apay ngawan sa bala mang itayag itiman na. Ay, siyak kunak lang arudan ko araw. Itayak, ti kakaiso na abiyag ko para iti barangay tayaw. Hindi tatabadungaw. Agbulbuluntaryaw. Uray ladwa nga imak tintayag ko, nay. Kurangan pailaan. Kaya mau tapat isaka ka. Oh, kabadong. Apay ang nakadumog ka. Ay, agbulbulontaryo ak lang aruday. Didak paila inayabang mic. Kasla naggapo ka nga, hindi ta plaza. Why, hindi ta meeting da ko araw. Damdamagan na no asino ti mayat at tumulaw. Tapno maparmag ti krimen dito barangay tayaw, maray. Kurt, nagboluntaryo ka? Una, maray. Takayat kung arod mo ti tumulaw. Ang sa anak mo at pinansin ni Kwaraw. Day, apay ngay ka now. Ay, yakman ang muking kuha na, maray. Saan nga ta nga agtalak iti ka ba alam? Ibasar na siguro iti kinakutong mau. Kanya, sinakotag. Ay, uray man nakutungak, maray, napigsak. Kaya ka parmakan, ti uray man no amaskuladaw a kriminal. Kahit anya nga'y tinapasamak dita plaza. Ay, sana kaya't ni Kwaraw ka tumulong nga. Agbulbulontaryo lang arudan ti tao, madina pa ilang may. Kaya't asawon day ta, nga awan bilib da kan ka. Sanda pa yung aming kahit nakita ti kabailak, tuyan. Ay kat ipakitam ngamin kadakwada day ta akabailam ang ibagbagam. Unsang agpaiso ah. Pakitag man ida iti sampay. Kahit, anya nga tinapagmitingan nyo kadagiti tanod mo, Kwarog. Aduwa antay. Kas kumaiti anya. Kas kumaiti pa nagrundami. Kasapulan at talaga ti panagrondayo, nagruna iti rabi eh. Kinid daw ko nga ro titulong dagiti bumarangay. Namawan mo ti mayat at tumulaw. Kas karina ayamot nga minday ta. Nilang tatabadong tinangitayag iti mana. Ay, imbag man. Kabailan nga tayan ni tatabadong ti tumulong antay. Apay kit din asaan. Nagkutong alakay. Agangin latbasit kat mayangin ain. Ay, saan mo nga men akitaan iti langa ti may sa atao? No lakit di kabailan na, apay kit din asaan? Nahiwanan niya. Mabalinan ni tata ba daw? Katwan mait. Mabalinan nga pa isa. Para igamiti flashlight kan para timplay di kapay. Na, Kwarog, panag ko na, kat nasaysaya at no palubusam at tumulong ni kabadong kada kayo nga agrunda. Apayan ako namday ta, kagawad. Kaentrisado nga main. Muna na. Isulang mo tinagbuluntaryaw. Ado siguro ti mabalin na nga aramidan, tanay. Iso mismo tinangitayag iti ima na. San lamay may isa nga ima na tintayag na. Duang nga ima na pa eh. Kaya't nasawan talaga nga intrisadaw. Pati sa ka na nga aking kanawan, intayag na. Aya, hay, permi nga rod nga intrisado, ano kasta? Ay kat,
Ikam iti gundaway amang ipakita iti kabailan na. Tatabadaw. Apay ko rag. Umay ko'y bagakan ka. Mabalin ka tumulong kada kami nga grunda. Kuna akon kay, nga agwan ka mo iladagaws. Kano ka mang rugay? Inton rabiin nakasagana ka. Anytime ko raw, nakasagana ka talaga. Sige nga raw. Agkikita tayo inton rabi. Agpraktisak pa nga ruda. Masapol pa yan practice ka. Ay kit masapol ah. Nabayagan ka, tajak inusar, di siglat ko iti bokseng kang karate. Ay, di mo unay. Ang mga numatukol na kita tultulang mau. Makirundagayam ni Badong mo inton rabi Inistorya nga rod ni Badungkaw, kat ay na, kasta unay tiragsak na maray. Interesado ngamin at tumulong dito barangay. Adaw ti maitulong ni Badungkaw maray. Kas iti anya. Kano madamang agtrain-training di tabalay may. Agtrain-training. Anya kumangay ti trainingan na. Ay katay boxing kan karate na. Mausar na dagita. Si kamot maray. Naa, saan ka di a kriminal dagiti kalabanan da? Kabayatan ti panagrundada maray. Dagiti agtatakaw. Wan. Angam ko namat ni Kwarog nga agtimpla lang iti kape ni Pari Badong. Anya, ay unay mo day ta para timplalaangan iti kape? Ay saan la aday ta maray. Adda pa'y aramidan ni Badong mo. Naa, anya ngay day ta maray. Para igam iti flashlight. Ay, makapaturog mo ti agrunda. Siyak, sana ka makaturturog ko raw. Siririeng, ti panunod ka. Iso napigsa. Makapasadot mo't ngamin ti agrunda. Sapay ko mata, damasi iman tayo a kriminal. Nagtimpla ka man kit di ti kapay tatabadaw. Nay, kunak manurugyan tayo ti agrunda. Nagtimpla ka ni ti kape ay tatabadaw. Nay, uray dagiti tanod mo kit agtuglab damay. Isungarot nga timpla ka iti kapay. Ay, sapay kaya't kung ti lumaban. Lumabang ka na. Nay, apay katawan dak. Katawan da ka. Tasanda mamati ti kabaila malumaban. Tapay kumasaan. Kaya diyaw, tay pakitak ti kabaila ka lumaban. Kaya diyaw. Ay, agtimpla ka kit din iti kapay tatabadaw. Tanay, makaturturog kami. Nay, tapay ngay. Nakaturog kayon sa amit ay. Kunak manogrunda tayo. Nakaturog na kiti taon. Sanda makita, nakaturog tayo, tatabadaw. Iso maturog kamatan. Ay, saan? Hapi ko mamaturo ka. Kit isungarod asim muro taktap no agrunda tayo. Minton bigat tayo nga grunda. Kasanungay numamuan ni parinting day tayo. Sana mamuan. Kit nungay ipulong ko kingkwan ha. Anya ka magtanda ba daw? Ano pa nga ipulong mo ngay? Nangag mo na dyan kwarag. Awan nang ikaw. At na nagkarasuko si Jabanda. Anya lakit din ni tata ba daw ngaya? Pusa la dahi Ay, dyan. saan na pusa? Mangot ka. Agtatakaw di mangot ko kwarag. Aus! Imposible matamangot mo nagtataka wanusan. Ibaga akong king katipod no kwarag. Ado ti kabailak nga ramidain. Nay. Ti maray Jabanda. Di pusa? Ay, pusa kala pusa. Agtatakaw nga ruday jay. Kamata mo na. Makakamkamat. Mabuti nga. Ay, siyak malagay. Natilew dagiti agtatakaw idi rabi maray. Ay, wen ka nung nga rod maray. Kasta mo ti istoryada. Agasam man ta limada amin. Ay, nasiglat at talaga dakwarog kan dagiti tanod. Anya akwaro ka sasawam maray. Ni kabadong tinangkamat-kamat kadakwada. Ni Pari Badong. Ay, sigun iti istorya. Dakwarog kan dagiti tanod na kanumat tinangkamat-kamat kadagiti agtatakaw. Istorya day ta ni kwarog. Ngam tipod no ni kabadong.
Uray damagam ka ni Marituyang. Marituyang, nakauli magkamot dita. Dengdeng nga men ti taray ti istorya yaw. Ita kayat kumutan ti agsaaw. Anya nga rod ti pudno. Nibadungkaw tinang kamat-kamat kadagiti agtatakaw. Kan iso pa'y tinang tiliw kadakwada maray. Oh, nanggagmaw, Maribanang. Ay, kasla jackpot dyan. Tasigon iti istorya ni Badungkaw. Saan kanumot ang nagkutkuti ni Kwaraw kandagiti tanod na. Amo ko ang tituloy na dayta apasay, Maray. Saan da nagkutkut gapaw tamabutang da. Correct ka dyan, maray. Kat ni Badung mo tinaturad. Una, impakat ni Badungkaw ti kinasiglat na. Sige, ipakita Maray, no kasano tinaramid ni Badung mo. Edi kinamat-kamat na dagiti agtatakaw. Sigay, taray, kinamat na latay da. Edi kwan, nakamatan na ida. Kastoy tinaramid na. Kunana. Ay, Anya nga Ay! dayta, Maray. Ay, naka nga tumutid dayta may sasakam. karatin sa dayta, Maray. Ay, karati ayamot ti kasta. Akas laag salamat iti modern. Ay na, naglaok daytoy abok sengken karatay. Unay kayo matan. Kasta aya. Edi kuan, Maray, anya tinapasamak. Ay, adda pa'y tuloy na. Ay ado amaray. Ati dugpay ati tuloy na dayjay nga istorya. Ay, sige, tama pa na kung aglutaw. Alas 12. Ay kat, itutuloy nga ron dayta nga istoryam, Marituyang. Wan maray. Oh, Maribanang, numalpas kayo amangan. Umay kantumanan dito'y tersina ni Marikwanang. Ta ituloy ko ti istorya. Rugi pa'y laang dayjay. Ay, nakaat-atid duglakit di dayta nga istoryan aya. Kaya't naasawan, agmalmalamnan nga istoryaan no kasano kasiglat ni Badong na. Antay, asino ti kasarsaritam? Ay, kasarsaritak man dayto bagik. Taag dua ak iti inistorya ni Marituyang. Ha? Di ko na nasiglat ni Tata Badaw. Nasiglat ayamot ni Tata Badaw. Siyak ati nasiglat antay. Kastamat ti kunak. Aga semanja istoryana. Akinarate kan dinanog-danog ni Badong na dagiti agtatakaw. Kat no siyak tinangkarati kan ng danog-danog katakwada antay. Wen nga raud. Hangam, aguray ka. Pudno ka diti ibagbagam, kwarog. Ay, laglagi pamjay kanayon nga ibagbagan ni Uncle mo kan ka. Nga niya antay. Adakas ti agulbod. Ha? Amumatan ni Uncle mo, kagura na launay ti ulbod a tao. Kwa antay. Iso nga ibagam ti pudno. Anya at talaga tinapasamak. Laglagi pam, apinalpalagipan na ka ni Uncle mo. Konsensya ang dakmat antay. Ibagak manlangan. Anya at talaga tinapasamak. Kinapudno na. Ni Tata Badaw tinangkamat-kamat kan nang tiliw kadagiti agtatakaw. No kasta, pudno jay inistorya ni Marituyang. Kat, anya nga rin ti inaramid yo kadagiti padam matanod. Inuray mi anatiliw ni Tata Badaw dagiti agtatakaw. Ay unay daytan. Ay kasanon, numamuan ni Uncle mo dayta ngay naramid yo. Sigurado amaungtan kami kadagiti pada katanaw. Ay, masapul nga ipudnom ka ni Uncle mo ti pudno anapasamak. Ay, apay nga men, asaan ada kayo at tanod tinangkamat iti agtatakaw. Ay, permimat ti kinatakrot yo. Hindi mo istoryahanan na antay. Ay, maamuan nan tumatlaang kwarog. Ay, adaya mailimad ka ni Uncle mo. Iso nga ipudnom kan kwa na, tinapasama. Badong, ingkan ije barangay haul. Taapay, jak kaya ti tumulong tuyang.
Kalpasan ti adu arigat ka, tapno matiliw dagi diyang agtatakaw. Ni palakwaraw, iti permi apabida may. Sanon, naamuan ni Kapitan ti pudno anapasama. Iso asika ita ti bigbigan ni Kapitan Abida. Ah, aya, nangichismis mo't king ka na ita. Ni Kapitan A mismo. Kat no nasabat ko idinapanak gimatang ijay tersina ni Marikwanang papayaban na ka. Aya, hay kita ginom kami manin ano kasta. Una, tabigbigan na gayam titulong nga inaramid mo dito'y barangay Kabildatan. Ay natatabadong, nagsaya at titumulong para iti pagsayaatan ti barangay. Ala sige, dinang tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Chunren. May sabay asagot kada kayo, ti MPDC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.